rukometnom radniku iz ove sredine. Počeo susret, prvi napad za ekipu Segeda. Seged je počeo 23. jula pripreme za novu sezonu. Ono što je zanimljivo to je da su bazični deo pripreme odradili na Kopaoniku. Pre nedelju dana su igrali 2 utakmice sa našim šampionom, ekipom Vojvodine. Ubedljivo rešili u svoju korist. Ilješ, vidimo sada da brzo kombinuju Mađari. U ovoj situaciji nije se najbolje snašao Dejan Bombač, slovenački internacionalac koji je prošle sezone bio u Dinamo iz Minska, ali je nakon bankrota te ekipe našao novi angažman. Na samom startu igra se veoma oštro na klupi mađarskog tima. To je kuriozitet da su na klupi jednog i drugog tima Španci. Juan Carlos Pastor je čovek koji je Segedu prošle sezone doneo i evo to trofeju kupu EHF. Prvi napad preko pivotmena, sviranje sedmerac. Napadu je bio Saboč Zubaj. Saboč Zubaj koji je bio pod znakom pitanja za ovaj susret. Vodi Seged na samom startu. Žolt Balog je bio strelac u drugom minutu. Dobija sada uputstva od Pastora na klupi. Nemačan je bio Arpad Štebik u ovom napadu. Vidimo kako Vardar funkcioniše na samom startu utakmice. Imali smo prilike da Vardar gledamo prošle sezone na završnom turniru u Novom Sadu Seha lige. Na početku igraju u postavi Toskić na crti, Dušebajev, Lazarov i Karačić, koji je postigao i prvi pogodak za makedonskog vice šampiona. Igor Karačić, jedan od najboljih igrača u prošloj sezoni Vardara, hrvatski internacionalac, je zaista odigrao dobru sezonu i pokazao da na njega može da se računa. S druge strane, novi pogodak za Žolta Baloga. 25-godišnjak, ovo mu je treća sezona u Segedu, pre toga igrao za Budimpeštanski Player. Vardan u novom napadu. Lazarov i Karačić kombinuju. Filip Lazarov, stariji brat igrača Barcelone, Kirila Lazarova, i ako se ne varam i kapiten makedonske reprezentacije. Mnogo reprezentativaca vidjet ćemo i večeras, što mađarskih, što ruskih, što naših reprezentativaca makedonskih. Zaista pravi spektakl u Kanjiši. Toskić sjajno sada brani na samom startu. Sierra, njegova prva odbrana. Jose Manuel Sierra, momak koji je ovog leta došao iz francuskog Paris Saint-Germaina. Godinama branio za Valladolid. 2 sezone proveo u Ciudad Realu, a najveći uspeh u karijeri reprezentativnoj mu je bila titula svetskog prvaka sa Španijom 2003. godine kada su Španci bili domaćini. S druge strane, Balog, srednjim beku je Bombač, slovenački internacionalac, na levom kapitan mađarske reprezentacije Ilješ. Balog ponovo u napadu, sada Šterbik na mestu. Kažem, Šterbik veliko pojačanje. Dugo je Sergej Samsonenko, finansijer Vardara, želeo da dovede jednog od najboljih golmana sveta u svoje redove. S druge strane, brz napad koji završava Jonas Kalman. Zimus je došao u Seged, potpisao ugovor na 3,5 godine. Momak koji je igrao zajedno sa Šterbikom u onoj zlatnoj generaciji Ciudad Reala koja je dominirala u Španiji i u Evropi. Imaju 3 osvojene lige šampiona. Igrao je i 2 sezone u Atletico Madridu. Počeo u švedskom Skedeu. Na srebrno na olimpijskim igrama 2012. Lazarov s druge strane izblokiran. Ilješ odličan u odbrani. Može biti zadovoljan, siguran sam, Raul Gonzalez, šef stručnog štaba Vardara, kako stvari funkcionišu za njegov tim na samom početku. Ima još dosta da se igra. Vardar je poznat kao ekipa koja igra svih 60 minuta. S druge strane, Dobrivoje Marković. Na samom početku utakmice propustio sam da pomenem i njegovu ekipi Vardara, povremeni reprezentativac naše zemlje.
deli minutažu sa najboljim levim krilom na svetu po mnogim ocenama. Rus Timur Dibirov je njegova konkurencija, onda možete misliti koliko Marković mora da bude dobar da bi izborio minutažu. On to svakako i jeste. To je pokazao i prošle sezone. Sjajno na samom startu igraju Mađari. Saboč Zubaj se odlično snašao u ovoj situaciji. Pogledajte još jednom. Nije mogao Marković da ga zadrži. Šterbin na samom startu meča ne uspeva da uhvati nekoliko lopti. U takvim situacijama on je najopasniji kada uđe u seriju. Znaju to i Mađari. Siguran sam i dobro su proučili Arpada Šterbika. Znaju ga još iz vremena kad je branio Boje Vesprema. Sjajno na drugoj strani brani Sijera. Odbija se lopta na krilo do Matjaža Brumena. Slovenački internacionalac je jedan od najboljih igrača prošle sezone, a vidimo gol Filipa Lazarova. S druge strane, brza akcija, izuzetno brz napad i novi pogodak. Novi pogodak, vidjet ćemo da li će biti i isključenje, upravo tako. Brumen je zaradio isključenje, a Roberto Parondo bio precizan. Kada pogledate samo imena i prezimena svih igrača koje večeras igraju u finalu turnira u Kanjiži, slobodno možemo okarakterisati ovaj duel kao veliki, veliki spektakl na samom početku rukometne sezone. Početku rukometne sezone na programima Radio Televizije Vojvodine ove godine ponovo pratimo Seha ligu koja će biti nikad jača. Vesprem je po prvi put u regionalnom takmičenju i odmah ćemo imati priliku da ga gledamo na premijeri u sredu u Novom Sadu protiv Vojvodine. Presečen ovaj pas Lazarova prema Markoviću, ponovo brz napad. Ponovo brz napad preko Bombača, ipak Ileš odlučuje, iskusni Ileš odlučuje da zaustavi kontru, da odigra pozicioni napad. Sada se Ileš i Bombač menjaju na toj poziciji organizatora igre. Bombač, Balog, Ileš, nezaustavljiv Ileš. Kapiten mađarske reprezentacije Fereš Ilješ je odlično završio ovu akciju na samom startu u 8. minutu. 6-3 vodstvo Segeda. Bilo je interesantno videti na koji način će Seged odigrati protiv sjajnog Vardara, ali bez imalo respekta igraju Mađari u ovom susretu. I sada izmena. Umesto Filipa Lazarova ušao je Nemanja Pribak. Nekada naš reprezentativac sada nastupa za selekciju Makedonije. Pribak sa loptom. Ne uspeva da proigra Toskića koji je bio odlično pokriven u odbrani. Veliki posao obavlja Alen Blažević. I sada izblokiran. Ide brza kolota preko Kalmana. Blažević. Solo prodor Blaževića. Nije njegova specijalnost da ide u napad, ali izuzetno je raspoložen Blažević u ovim trenucima da iz odbrane odigra brzu kontru. Završio je na pravi način. Šterbik je nemoćan na samom startu. 7-3, 4 gola prednosti za Seged. Veliki broj navijača kao da je bio dodatni motiv za mađarskog vice šampiona da odigra sjajno na samom startu. Veoma raspoloženi, veoma motivisani i otuda vodstvo 4 gola razlike. Dušebajev, do sada ga nismo videli. Sjajno je sada presekao loptu, ali ipak prestupio. Roberto Parondo je bio u situaciji da lako oduzme loptu igračima Vardara, ipak je prestupio. To je bila odluka sudije Mošorinskog. Novi napad za Makedonce. Kažem, Makedonce uslovno rečeno prava legija stranaca u crveno-crnom dresu. Sjajan sada prodor Igora Karačića. Vidjet ćemo sigurno još mnogo njegovih ovakvih solo prodora. Kažem, Karačić je prošle godine odigrao sjajno i jedan od najzaslužnijih za uspehe Vardara i u Ligi šampiona, ali i u Seha ligi. Ilija Butović je sada momak sa brojem 20, Vrbašanin koji igra odličnu odbranu. Sada brani Šterbik. Ovaj udarac Bombača. Ako se ne varam, druga odbrana za Arpada Šterbika. Dušebajev je sada isforsirao ovaj šut. Nema prekršaje. Roberto Parondo ide u napad. Ovo je bilo rutinski odrađeno. 8-4
Vodi Seged. Roberto Garcia Parondo, jedan od španskih internacionalaca u dresu Segeda. Ponovit ću još jednom, Mindegija i Robledo su povređeni. Kao i Vranjiš, Vladimir Vranjiš, 25-godišnji pivotmen, rođeni Banja Lučanin koji nastupa za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Karačić, Lazaro, brza akcija, hoće biti sedmerac. Upravo tako, sjajno se ubacio Matjaš Brumen, iznudio isključenje i žuti karton za Zubaje. Vidjet ćemo ko će preuzeti odgovornost, biće to Karačić. Karačić protiv Sijere, slovenačko-španski duel i promašuje Brumen. Promašuje Brumen na samom početku, odnosno izvinjavam se, Karačić je promašio. Ovaj sedmerac ne ide onako kako je planirao Gonzales. On je govorio da i ovaj turnir kao i onaj u Strugi, gde su igrači Vardara u finalu izgubili od večitog rivala Metalurga. Tada je rezultat bio 25-19 za ekipu sa Autokomande u Skoplju. S druge strane, sjajno igra Balog na samom startu. Njegov treći pogodak. Vidjet ćemo sada, ukazat će se i pomoć Bombaču. Vidite ovde sapletenje u situaciji kada je akcija nastavljena. Balog je završio tu akciju. Momak koji treću sezonu nastupa za Seged. Ono što možemo da kažemo za Seged to je da su faktički standardni učesnik Lige šampiona, iako su samo 2 puta u prethodnih 20 godina osvojili titulu. 96. i 2007. godine su bili najbolji, pobedili Vesprem, pa 2007. je posebno značajna zato što ih je tada do titule doveo Vladan Matić, bivši selektor naše reprezentacije i proslavljeni reprezentativac. Matić je tada bio u ulozi igrača na početku sezone, a potom je preuzeo trenersku funkciju i to se pokazalo kao odličan potez za rukovodstva mađarskog tima. Napomenuo sam na samom početku da veliki broj navijača prati tim Segeda. Hala je puna uvek kada igraju u svom gradu, a ono što su uradili prošle sezone, osvajanje NHL kupa, je za svaku pohvalu. Neuspešan novi pokušaj igrača Vardara. Lazarov je sada promašio. Ide nov napad Segeda. Bombač, sjajna asistencija na crtu. Neuspešno proigravanje za Zuba i nije prihvatio loptu. Brza kontra na drugoj strani. Sjajno ovo rešava Igor Karačić. Igra se veoma brzo na obe strane. Sada je pokušaj Balog da matira Šterbika. Nije sviran prekršaj. Nije se čula pištaljka Mošorinskog i Pandžića. Nov napad za Vardar. I sada izmena. Igrač sa brojem 32 je na terenu Sergej Gorbok. Pomenuo sam da ćete vidjeti mnogo reprezentativaca Rusije na terenu. Gorbok došao ovog leta iz Rhein-Neckar Levena. Sa Nemcima osvojio vice šampionsku titulu. Zaista sjajna konkurencija u Bundesligi. Prvi pogodak Gorbok. 30-godišnjak koji je tokom svoje karijere igrao i za čehovske Medvede, Celje, Zaporožje i Minsk u Belorusiji. Zanimljiv podatak da je on počeo karijeru u Belorusiji, a kada je prešao u čehovske Medvede, uzeo je rusko državljanstvo i sada igra za reprezentaciju Rusije. Dogovaraju se Ilješ i Bombač, koju će akciju sada odigrati. Vardar je uspeo da smanji na 3 gola za ostatak. Ilješ, Bombač, sjajan sada prodor. Bombač odlučio se za asistenciju. Ilješ je koristi. Sjajno na početku susreta funkcionišu Ilješ i Bombač u napadu. Vidimo da su Mađari uigrani već na samom startu. Oni su osvojili turnir u Temišvaru pre nekih 20-ak dana. Tada su bili bolji od domaće Politehnike 27-23 i od Bakaua 31-27, to je bilo u polufinalu. 31. augusta ih očekuje utakmica Superkupa Mađarske protiv šampiona Vesprema. Ponovo Gorbok, ovoga puta neprecizan. Sjera nije imao priliku da interveniše, lopta je pogodila prečku. Novi napad za Mađare.
Ilješ. Nema koraka. Igra se dalje sa klupe. Vardara pokazuju da je napravio tehničku grešku. Ilješ. Ništa od toga. Nastavlja napad. Lopte kod Bombač. Pokazuje koja će se akcija odigrati dok kombinuje sa Ilješom. Bacuje se sada na mesto drugog Pivetmana i Parondo. Vidjet ćemo kako će sve to funkcionisati. Sjajna sada asistencija za Baloga. Nimalo laka pozicija. Još jednom se sjajno snalazi Žolt Balog. Matirao je Šterbik. Nije Arpad, Šterbik još uvek u onoj prepoznatljivoj formi. Čovjek koji je 2005. godine bio najbolji rukometaš sveta, a 6 puta uzastopno je bio najbolji golman španske lige. Vidimo sada Timur Dibirov na terenu. Obratite pažnju na levo krilo Vardara i ruske reprezentacije. Momak ima ugovor sa Vardarom do 2020. godine, što jasno govori koliko u ovoj ekipi veruju u mogućnosti Timura Dibirova. Sada nije uspeo da nadmudi Sieru. Kažem, igrači Vardara još uvek nisu u punoj formi, a do početka sezone ostali mi još nedelju dana. Vidimo sada. Izgledalo je kao ozbiljan prekršaj i kontakt Gorboka sa, čini mi se, Zubajijem. Vidjet ćemo, siguran sam, to i na usporenom snimku. Požalio se Zubaj da je dobio udarac. Asistencija, jeste. Bilo je nezgodno, ne toliko kao što se možda učinilo u prvi mah. Sportski je Gorbok priznao da je zakačio po licu Saboča Zubajija, ali za sada sve protiče u fer i korektnoj igri igrača oba tima. Sigurno mogu biti zadovoljni navijači Segeda. Prepuna hala u Banji, Kanjiži. Više od 500 navijača, 500 gledalaca. Ovdje tu su i članovi ostalih ekipa koji su učestvovali na turniru. Da kažemo da je 3. mesto osvojila ekipa Gorenja koja je pobedila selekciju Tunisa našeg trenera Seda Hasan Efendića. 40-30 je bio rezultat, dok je Nekse zauzeo 5. mesto. Hrvatski vice šampion je pobedio Partizan 35-21. Podmlađena ekipa Partizana nije uspela na pravi način da se suprotstavi mnogo skupim i u ovom trenutku kvalitetnijim ekipama iz regiona. Kalman, Balog. Sjajna asistencija, ali brani Šterbik. Ovo je bio zicer za Ilješa, odbranio je Šterbik. Dušebajev u kontri, još jednom sjajno brani Sjera i odmah prilika za brzu kontru. Ponovo Ilješ, ovoga puta uspešniji od Šterbika. Ferenc Ilješ postiže novi pogodak, 11-6. Vodi Seged u 16. minutu. Ovo je bio 3. pogodak Ferenca Ilješa. Balog je dao 4. Dušebajev. Pribak, još jednom neuspešna asistencija i nova kontra. Kalman. Sjajno završava ovu akciju Kalman. Šterbik ostavljen na vetrometini. Švedski internacionalac je sjajno realizovao kontru i prinudio Raula Gonzalesa da zatraži minut odmora. U 17. minutu duplirana prednost mađarskog vice šampiona. 12-6. 13-6 se prostiče. Može biti više nego zadovoljan Juan Carlos Pastor, kako njegovi igrači igraju. 46-godišnji španski stručnjak. Prošle sezone došao u klub, da ne kažu da je vrhunski taktičar. 2005. je bio u stručnom štabu selekcije Španije kada su postali svetski prvaci. Interesantno da mu je pomoćnik nekadašnji reprezentativac Jugoslavije Marko Krivokapić. Vidjet ćemo kako će odigrati makedonski vice šampion u nastavku. Tako je kuriozitet
da Vardar ima najvećih problema kada je reč o utakmicama u prethodnim sezonama upravo sa gradskim rivalom Metalurgom. Nisu se proslavili u duelu sa izabranicima Lina Červara u prethodnim duelima. Pribak, Dušebajev, sada je Stojilov na crti, ni on ne uspeva da dođe do lopte, nikako ne funkcioniše ta linija, srednji bek, pivotne u ekipi Vardara i otuda i 7 golova za ostatka na isteku 17. minuta. Ne menja mnogo, Pastor, Bombač, Ilješ, na crti je Zubaj, Balog na poziciji desnog beka. Sada se svira i sedmerac zbog odbrane iz golmanskog prostora. Gorbok je bio 6 metara. Zubaj je iznudio najstrožu kaznu. Vidimo još jednom taj detalj. U pravu je bio sudija Pandžić. Znaju se Šterbik i Pandžić. Siguran sam još iz vremena kada je Arpad kao mladić branio na golu Jugovića. Sada potpuno sreća na strani Mađara. Balog je pogodio prečku, lopta se od Arpada Šterbika odbila u gol. Zaista nema sreće. Sada španski reprezentativac od 2008. brani za tu selekciju. Do tada je bio član našeg državnog tima. Sa Špancima 2013. osvojio titulu prvaka sveta. Dušebajev u prodoru. Devetejac. Ilješ je odlično bio u odbrani. Novi napad za Vardar. Gorbuk na poziciji levog beka. Pokušao da završi akciju i uspeo. Sergej Gorbuk raspoložen u ovim trenucima. Kada je dolazio, rekao je da je dobra stvar za njega lično to što ima mnogo ruskih reprezentativaca u sastavu tima. Pored Dibirova, tu je i Čikurin, tu je i Rastvorcev koji je bio povređen tokom prethodne sezone, a zbog povrede sa ekipom nisu doputovali kandižovani naš internacionalac Vladimir Petrić, kao i Šiškarev koji je zaradio virusnu infekciju, ruski reprezentativac koji je ovog leta došao u Vardar. Ilija Butović je dobio žuti karton zbog ovog prekršaja, a Butović prošle godine odlično igrao, nekadašnji igrač Partizana i slovenačkog Slovana. Ovo je treća sezona u Vardaru. Ima ugovor do 2017. godine. Veruje ruski finansijer i predsjednik Vardara Samsonenkovu, pre svega igru Abutovića u defanzivu. Kalman. Balog. Odličan sada Abutović u odbrani. Ne dozvoljava Balogu da prođe. Bumbač. Izblokiran pokušaj Baloga. Sada sjajno brani Šterbik. Ovaj pokušaj Bumbača. Prilika za brz napad. Srećom je Stojanče Stojilov se našao na pravom mestu u ovoj situaciji i sada će biti preki kako bi se obrisala lopta. Šterbik je došao do svoje 5. odbrane u ovoj situaciji. Ali ništa to ne vredi u 20. minutu. Velika prednost za Seged. 14-7, ono što može da brine trenera Makedonaca Raula Gonzalesa, to je činjenica da je njegov tim za nepunih 20 minuta primio već 14 golova. Gorbok. Sad lopta kod Dušebajeva, nikako da se razigra Dušebajev, evo, kao da sam ga prozvao u ovom trenutku. Mladi Alex Dušebajev, momak koji je na kraju prošle sezone proglašen za najboljeg mladog rukometaša sveta u izboru Campbell Planeta, sin čuvenog Talata Dušebajeva, reprezentativca Španije. Sada uspešnog trenera, još jednom brani Šterbik s pomoć prečke i prilika za Vardar da se dodatno vrati utakmicu, da smanji prednost. Pribak, njegov solo prodor, sjajno završava ovo Nemanja Pribak. 30-godišnji srednji bek koji osim našeg državljanstva ima i državljanstvo Makedonije. Pominjao sam da je branio boje Makedonaca ove godine na Evropskom prvenstvu kada su zauzeli 10. mesto. Produžio je ugovor
za još godinu dana sa Vardarom. Branio boje i Železničara i Trima iz Slovenije sa Kolubarom. Ima titulu u našoj zemlji, a igrao je i u Nantu. 14-9 u 21. minutu. Vodi Seged i ima novi napad. Bombač. Ima sada novog igrača. To je Gabo Rančin na poziciji desnog beka. Sada greška, neshvatljiva greška Ilješa. Prilika za brz napad Vardara. Vidjet ćemo da li će uspeti Dibiro ovo da završi. Pustili su ga sada Mađari, odnosno to je bio Španac Parrondo. Dibirov to koristi na pravi način. I odmah sledi timeout. Vidimo još jednom tu situaciju. Parrondo nije bio dovoljno agresivan i Dibirov je iskoristio taj poklon. Timeout ovoga puta za Juana Carlosa Pastora. Ako sam pre nekoliko minuta rekao da može da bude potpuno zadovoljan sa igrom svog tima, sada nikako ne može da bude zadovoljan izdanjem prethodnih nekoliko minuta. Smanjuje Vardar na 4 gola razlike, a bilo je plus 7 za Mađare. Za posebno uputstva sada Kalman. Levo krilo. Segeda. Zaista igrač sa velikim iskustvom koji može da donese dodatan kvalitet u ekipi Segeda u ovoj sezoni. Rekao sam, Seged očekuju nova iskušenja u Ligi šampiona. Takođe, društvo najboljih učestvovaće i Vardar. Grupa smrti u kojoj se nalazi Vardar, svakako Vesprem, Celje, Čehovski Medvedi, Rhein-Neckar-Löwen i Montpellier. Ekipe koje imaju veliki kvalitet, ali dodatni motiv za makedonskog vice šampiona da potvrdi kvalitetan rad iz prošle godine i načini korak više, zašto da ne konkuriše i za završni turnir 4 najbolje ekipe na starom kontinentu. Ančin je sada, kažem, na poziciji desnog beka, na poziciji levog krila je Vatkjati, Iljoš u prodoru, Brumen na pravom mestu u odbrani. Opominje sada sudija odnosno Ivan Mošorinski, Kalmana i Toskića zbog povlačenja na crti u prethodnom napadu. Bumbač i dalje na poziciji srednjeg beka. Do Ančina, ovo je neprecizan. Još jedan neuspešan napad za Seged. Prilika za Pribaka da organizuje napad Vardara. Pribak iskusno ulazi u prekršaj sada kako bi obezbedio da se izvrši izmena. Stojilov ponovo ulazi u igru. Toskić je na klupi. Videli smo ovu izmenu nekoliko puta do sada. Radi se o klasičnoj izmeni odbrana napad. Brumen, Dušebajev, Pribak do Gorboka. Pribak. Gorbok u solo prodoru ipak odlučuje se da asistira do Dušebajeva. Ipak na kraju šut Gorboka. Neprecizan. Nekoliko puta pogođena prečka i sada na terenu je završio Stojanče Stojilov. Ne radi se ni o kakvoj ozbiljnijoj povredi. Kazat će Stojilov, pre svega arbitrima, da povedu računa o ponašanju nekog od mađarskih igrača. Stojilov odlazi na klupu, a u fazi odbrane ponovo Alen Toskić. Povremeni reprezentativac naše zemlje, tokom karijere branio boje Partizana, Zagreba, igrao 2 godine sa Zagrebčanima u Ligi šampiona, 5 godina u Celju. U početku prošle sezone stigao je u Vardar. Sa našom reprezentacijom imao osvojeno srebro 2012. godine na Evropskom prvenstvu u Beogradu. Ileš se sada žali sudiji Pandžiću. On ne pokazuje da nastavi igru. Bombač, Ileš, Ančin. Bila je podignuta ruka kada je sjajno završio akciju svog tima Gabor Ančin. Ovo mu je 5. sezona u klubu, 23-godišnji desni bek. Počeo je karijeru u Dunaferu. Bio 1 godinu i u Rhein-Neckar-Löwenu. Mnogo igrača koje je igralo u
tom nemačkom Bundesligašu. Dušebajev do Pribaka uključio se u igru i Dibirov, ovo će biti isključenje. Upravo tako, ovo će biti isključenje prvo na večerašnjem meču za Dejana Bombača, slovenačkog srednjeg beka. Godinama se uspehom nastupao u Koperu, 2012. igrao četvrtfinale Lige šampiona sa ovim slovenačkim timom. Nema razloga da se buni Bombač, vidite još jednom povlačenje za dres i više nego očigledno isključenje. Razgovor sada Bombača i našeg Rajka Prodanovića. Rajko Prodanović se, kažem, vratio u klub za koji je igrao od 2011. do 2013. Sjajno sada u odbrani igra Ančin. Preseko je ovo dodavanje do Dibirova. Vidjet ćemo sada kako će Vardar odigrati sa igračem više. Menju mesta Gorbok i Pribak. Sjajno sada prolazi Nemanja Pribak. Postiže pogodak. Novi pogodak za Nemanju Pribaka. Njegov drugi na večerašnjem susretu. U nekim trenucima možete da prepostavite da Nemanja Pribaka nema veliki udeo u napadačkoj igri svog tima, ali zaista je izuzetno dobar igrač. Pribak jasno vidi u kojoj situaciji treba da se odluči za solo prodor, u kojoj da odigra do svojih saigrača i od velike važnosti za ovu ekipu Vardara. Ne smemo zaboraviti i njegov doprinos u fazi odbrane. Sada jako lepa akcija, ali pročito je to Šterbik. Nije uspeo sada da završi akciju Vatherti. S druge strane Timur Dibirov sjajno završava napad Vardara. Odlično su odigrali, kažem uslovno rečeno, Makedonci u ovim trenucima. 15-12, maksimalno dobro iskoristili igrače više. Pogledajte kako sjajno završava ove kontre. 30-godišnji Rus, tokom karijere nastupao 9 godina za čehovske Medvede, igrali svo to vreme i u Ligi šampiona. 2010. bili u finalu, a 2006. osvojili kup kupova. U početku prošle sezone je stigao u Vardar i bio izabran u idealnu postavu Lige šampiona. Moram i ponovo da kažem da je Dibirov bio, ali kao da sam ga sada urekao. Imao je ponovo zicer, ali opustio se, nije uspeo da matira Sieru u ovim trenucima i tako dodatno iskoristi igrača više za svoju ekipu. Sada razlog za dodatno zadovoljstvo mađarskih navijača na tribinama hale u Banji Kanjiži. Mnogo navijača je ostalo ispred hale. Kažem, velika poseta, s razlogom igraju dve izuzetno kvalitetne ekipe. Nadamo se da će ovakvi turniri doprineti i poboljšanju kvaliteta našeg rukometa. Siguran sam da ukoliko bi došlo do formiranja ozbiljnije ekipe i što se tiče Vojvodine, i što se tiče Partizana, Metaloplastike, Crvene zvezde, Radnički iz Kragujevca će ove sezone debitovati u SEHA ligi. Svakako da potencijala i kvaliteta imaju u našim klubovima, samo je neophodno pravilno ulaganje. Ovo je bio i suviše lak pokušaj za Arpada Šterbika, koji je ušao u ritam. Vidjet ćemo koliko će dobiti priliku da brani u ovoj utakmici. Rasporedio je minutažu svojih golmana Raul Gonzalez. Večeras nema makedonskog reprezentativca Petra Angelova. Šansu su dobili Arpad Šterbik i Strahinje Milić. Vidjet ćemo da li će Milić dobiti šansu od početka drugog poluvremena. Dibirov, Pribak, ponovo Pribak u akciji. Kažem, nekada ne vidite njegov učinak, ali on je i više nego dobar. Iznudio je sada sedmerac. Ilješ je napravio prekršaj. Ukazujemo sada trener Pastor šta je trebao da uradi. Nemoćan je bio ovde i Ilješ. Dibirov je sada uzeo loptu i sada se iskupio za onaj malopređašnji promašaj. Kaže, malo pre nisu uspeli da zadrže Pribaka ni Blažević, ni Ilješ. Dibirov je postigao novi pogodak. – 15-13 u 28. minutu. Samo 2 gola prednosti za Seged. Kažem, samo 2, pošto je u 17. minutu rezultat bio 13-6.
No, Zubaj je ponovo postigao pogodak i povećao prednost svog tima. Vidimo još jednom tu akciju, odlična asistencija Bombača, nemoćan je bio Šterbik iako je imao loptu na ruci. Siguran sam da će doprinos Arpada Šterbika u ovoj sezoni biti nemerljiv. Injaki Malumbres je prošle godine bio na golu Vardara. Vratio se svoj matični Valladolid koji igra u drugoj ligi Španije. Malumbres će biti i golman i trener. Tu bi napustio i drugi golman Daskalovski, otišao u Temišvar, kao i desno krilo Raković, odnosno Mitko Stojilov na poziciji srednjeg beka. Novi pogodak Gorboka, 14-16, u ovim trenucima igra se posljednji minut prvog poluvremena. Nisu uspeli sada Mađari da izvedu ovu brzu akciju. Ilješ, asistencija za Zubaija. Bombač, ipak će odigrati pozicijni napad. Ne, Ilješ je pokušao, izblokira. Rumen je sjajno reagovao u ovoj situaciji. Odlični slovenački reprezentativac koji igra sjajno i u fazi odbrane. Napad odličan na desnom krilu. Minut i po do kraja prvog poluvremena. Seged u napadu. Rajko Prodanović na desnom krilu. Ančin. Proigrava Iljaš. Ovo sjajno odigrava na stranu. Brani Šterbik, ali će biti 7 metara. Faulira nije Atila Vadkerti. 32-godišnjak koji u klubu od 2000. godine s reprezentacijom ima 4. mesto na olimpijskim igrama. Osjetio je kako je biti šampion mađarski i osvajač kupa tokom svoje karijere. Šterbik na golu, a sa druge strane njegov saigrač Zjugović. Rajko Prodanović. Neuspešan sada Rajko Prodanović. Ako Šterbik nije imao sreće kod onog prethodnog sedmerca kada je lopta pogodila i ušla u mrežu, sada od prečke odlazi u aut. Nova šansa da Vardar smanji prednost Segeda. 30 sekundi do kraja. Pribak. Pribak je bio jedan od igrača koji je uticao i inicirao povratak makedonskog vice šampiona u život posle -7. Dušebajev, Gorbok. Neuspešan sada pokušaj Gorboka. Ipak nije uspeo da baci kontru Sijera. Pozicijni napad Ilješa. Ipak ostalo je premalo vremena. Sjajno je sada odreagovao Ilješ. Kapitan mađarske reprezentacije stavlja tačku na prvo poluvreme. Neuspešan pokušaj Vardara. 17-14. 17-14 na isteku prvih 30 minuta. Zaslužena prednost za Seged, iako je Vardar u samom finišu mogao da dođe i do -1, koji bi bili zaista značajni posle lošijeg prvog dela prvog poluvremena. Mađarski tim na odmor odlazi sa prednošću od 3 gola. Vidimo sada razgovor i Angelova i Šterbika. Angelov ne brani u ovom susretu. Šterbik u prvom poluvremenu sasvim solidan sa 9 odbrana, ali vidimo ovde na koji način je Dušebajev ispao iz igre, a Ilješ završio akciju svog tima i stavio tačku sa 17. golom na prvo poluvreme. 17 golova je mnogo u mreži Vardara. Siguran sam da će Raul Gonzalez da im skrene pažnju na igru u odbrani. Ono što možemo da kažemo da je dobro branio Šterbik. Sijera s druge strane ima 5 odbrana, ali nisu uspevali njegovi saigrači u napadu da realizuju te njegove odbrane. Dosta su grešili. Nije funkcionisala ta sprega između srednjeg beka i pivotmena na samom startu meča i pa mogu i oni da budu zadovoljni sa samo -3. Gorbok je bio jedan od zapaženijih igrača, ali ono što nas očekuje u drugom poluvremenu to je svakako dodatna rotacija igrača i nadamo se još uzbudljivija finalna utakmica Kanjiža Kupa 2014. Nastavljamo prenos za 10 minuta. Čekamo nastavak utakmice, drugo poluvreme finalnog meča turnira Kanjiža Kup 2014. Nakon prvih 30 minuta
Seged vodi 17-14 protiv Vardara. Gledali smo izuzetno kvalitetnu rukometnu predstavu u prvom poluvremenu. Mađarski vicešampion protiv skopskog vicešampiona, odnosno makedonskog vicešampiona, je imao i 7 golova prednosti u 17. minutu. 13-6 su vodili igrači Segeda, ali tada se razbranio Arpad Šterbik, pojačanje na golu Vardara, i uspeli su igrači Vardara da smanje prednost na 2 gola. A sada Gorbok nastavlja sa svojom serijom. Brani sada na golu Vardara Strahinja Milić, njegova prva intervencija i prilika da Vardar dodatno smanji prednost. Dušebajev, sjajan prodor mladog Dušebajeva. I očas posla od -3 do samog gola za ostatka. U ovim trenucima 17-16 na samom startu drugog poluvremena, što garantuje uzbudljivo drugo poluvreme. Velika podrška za Seged u Banji Kanjiži, mnogo navijača, nekoliko stotina, 2 ili 3 stotine navijača je stiglo iz Mađarske, mnogo njih je ostalo i van hale. Ima i grupica makedonskih navijača, to smo videli. U svakom slučaju pravi rukometni spektakl za ljubitelje rukometa u našoj zemlji, ali i iz okruženja. Vidimo sada napad Segeda, Ančin u napadu, Iljaš kombinuje njih dvojicu, sjajno sada Ančin završava ovaj napad. Momak koji je ušao sredinom prvog poluvremena, Gabor Ančin, sjajno odigra u ovoj situaciji. Njegova 5. sezona u Segedu. Jednu godinu je bio i u nemačkoj Bundesligi, nosio dres Rhein-Neckar Levena. Gorbok, pojačanje Vardara na početku ove sezone uz Šterbika. Sada promaši Dibirova, sačekao sam da vidim kako će se završiti ova akcija. Kažem, pojačanje uz Blaženka Lackovića, koji nema pravo još uvek da igra. Sada brz napad, Toskić za Karačića. Sjajno sada završava hrvatski internacionalac Igor Karačić ovu akciju. Promena je bila i na golu Segeda. Piotr Visomirski je zamenio odličnog Sieru, španskog internacionalca koji je došao na početku sezone. Kažem, Vardar se dodatno pojačao. Možete da zamislite kako kvalitetnim igračima se radi kada trener Raul Gonzalez ima priliku da na nekim pozicijama ima i po 3 kvalitetni igrača. Brani Strahinje Milić, ne uspeva Zubaj da dođe do lopte. Milićeva druga intervencija. Ovremeni reprezentativac naše zemlje. Dibirov s druge strane ne uspeva brzo da odigra do Toskića. Dibirov još uvek nije u pravoj formi, nismo navikli na njega da promašuje onoliko šuteva koliko je to uradio i u prvom poluvremenu. Jedan zicer sad odmah na otvaranju drugog. Ali siguran sam da će on pokazati svoj kvalitet. Nije bez razloga izabran prošle sezone u idealnu postavu Lige šampiona i u pojedinim anketama proglašavan za najbolje levo krilo na svetu. Ruski reprezentativac, 30-godišnji Timur Dibirov. Dušebajev, Karačić. Odlično sada u odbrani igra još jedno pojačanje u dresu Segeda, to je Jonas Kalman. Švedski internacionalac, ima 33 godine. Sjajno sada reaguje Karačić. Ne uspeva na početku Visomirski da pročita njegove akcije. Posle dužeg vremena izjednačenje. Sada ponovo prilika da Seged povede. 34. minut, 18-18. Sedmerac je sviran. Ponovo je Gorbok bio u duelu sa Zubajem. Zaradio 2 minuta isključenja. Ćemo ko će preuzeti odgovornost. To će ponovo biti Gabor Balog. Još jednom ste videli na usporenom snimku zbog čega je sudija Pandžić isključio Gorbok. Balog protiv Milića. Sjajno brani Strahinja Milić. Ako sam hvalio Šterbika u prvom poluvremenu kada je imao nekoliko uspešnih vezanih intervencija, šta reći za Strahinju Milića koji je sjajno otvorio drugo poluvreme. Veliki potencijal je bio Strahinja Milić i danas je izuzetno kvalitetan golman, a ima samo 23 godine. Ponikao je u Partizanu, imao kratki izlet u danskom Silkeborgu. Ovo je 4. sezona u Vardaru, produžio ugovor nedavno do 2019. godine. Puno poverenja ima u ekipi Vardara. Neuspešno sada proigravanje Karačića za Toskića.
Prilika za brz napad Segeda. Prodanović nije se odlučio da završi akciju. Iljaš u poziciji da matira Milića, ovaj ne greši. Kapiten mađarske reprezentacije siguran. Novi pogodak Ferenca Iljaša. Vratio se u klub za koji je nastupao od 2000. do 2007. godine. Prošle sezone je bio u Wisli iz Ploka, a pre toga u Vespremu i Lemgu i onda isto nosio dres Vesprema 2 godine. Nezamenljive član mađarske reprezentacije. Ponovo prednost za Seged. Zaista, Mađari igraju odlično u dosadašnjem toku susreta. Karačić, ima Vardar igrača manje. Brumen sada u duelu sa Kalmanom, ovaj dobije isključenje. Iskusno je ovo odradio slovenački internacionalac Matjaž Brumen. Naseo je Kalman na ovu fintu. Bio suviše agresivan i snage na terenu su izjednačene u ovom trenutku. Vidimo još jednom taj duel. Povlačenje za dres i odgurivanje u ovakvoj situaciji sudije su neumoljive. Tako da znao je Kalman da ovo može da mu se desi. Vidjet ćemo sada kako će igrati Vardar u napadu u situaciji 5-5. Dibirov, Karačić, Dušebajev. Toskić je na poziciji, na Brumen na poziciji desnog krila. Sjajna sada akcija i završetak i realizacija Aleksa Dušebajeva. Rekao u prvom poluvremenu Dušebajev prošle godine proglašen za najboljeg mladog igrača na svetu. Treba da zaigra prošle jeseni za Atletico Madrid i onda je došlo do finansijskih problema u tom klubu, dok gledamo na drugoj strani napad Dibirova i sjajan završetak ove akcije. Prvo vodstvo Vardara na večerašnjoj utakmici. 20-19 u 36. minutu. Ovo je bila rutinska realizacija Timura Dibirova. Kažem, trebao je da zaigra Dušebajev za Atletico Madrid. Karijer je nastupao za Ciudad Real, La Rioju i Aragon. Novi napad za Seged. Balog u napadu. Sjajno su se sad u odbrani postavili Ilija Butović i Toskić. Butović je u ovoj situaciji završio i na terenu. Vrbašanin koji sjajno igra u odbrani Vardara već 3 sezone. Ne funkcioniše sada taj bekovski trio Segeda na pravi način. Siguran sam da će Juan Carlos Pastor, španski stručnjak, na klupi Segeda imati šta da im kaže posle ovakvog otvaranja drugog poluvremena. Nekoliko izgubljenih lopti koje su omogućile brze kontre igračima Vardara. Za sada ne uspevaju Balog, Bombač i Iljaš da odigraju. Vidimo sada i umesto golmana je ušao igrač sa brojem 7 Vatketi, ali je na pravi način Iljaš završio ovu akciju. Najraspoloženiji Iljaš u redovima Segeda donosi novo izjednačenje u situaciji kada su Mađari imali igrača manje. Preuzeo odgovornost kapiten mađarske reprezentacije. Donio izjednačenje. Gorbok pokušao da mu se revanšira, ali evo i prve intervencije Visomirskog. 28-godišnjak koji je stigao ovog leta iz mađarskog Čurga u Poljskoj, je branio za ekipu Azoti Pulad. Seged ponovo u prilici da povede. Iljaš kombinuje sa Kalmanom koji se vratio na teren nakon određene kazne. Balog kombinuje sa Parondom. Nekoliko španskih internacionalaca. Parondo je na terenu. Balog u akciji prodoru fauliran. Ilija Butović je napravio prekršaj. Kažem, nekoliko španskih internacionalaca u timu Segeda. Mindegija i Robledo su povređeni. Kao i bosansko-hercegovački reprezentativac Vranjiš, rođeni Banja Lučani. Nije sad uspeo Balog da prevari Butovića u obrani, nije imao priliku ni Milić da interveniše. Novi napad za Vardar. Dušebajev. Staje sada na loptu. Gorbok odigraće Dušebajev i on pozicionalno, ali pre svega u akciju treba da se uključi Igor Karačić.
Karadžić je tokom prošle sezone pokazao pre svega svoju kreativnost, odlično odigrao na završnom turniru Seha Lige u Novom Sadu i doprineo da Vardar dođe do titule, svoje druge u tom takmičku. Po tome i najuspešnija ekipa u regionu. Je bio priznat pogodak Dušebajeva zbog prekršaja. Stojilov izvodi ovaj deveterac, sada dogovara sa Karadžićem koju akciju će odigrati. Dušebajev, sada sjajna asistencija, prelepa akcija. Prelepa akcija i završetak Cepelinom. Dušebajev, asistencija za Karadžića. Na drugoj strani brz napad, Balog u prilici da postigne pogodak, on to i čini. Milić nije uspeo da zadrži ovaj udarac Baloga, njegov šesti takođe pogodak. Balog i Iljuš, levi desni bek Segeda, raspoloženi na večerašnjoj utakmici. Ulog je veliki pehar turnira u Kanjiži, četvrtog po redu. Nović još jednom, Gorenje je osvojilo treće mesto pobedom nad Tunisom, dok je hrvatski vice šampion Nekse bio bolji od Partizana u duelu za peto mesto. Na drugoj strani, novi pogodak Gorboka. I sada isključenje. Bez potrebe je sada odreagovao Karadžić u ovoj situaciji, prekinuo napad Segeda koji nije ni počeo. Faktički Igor Karadžić odlazi na klupu. Gledamo još jednom pogodak Gorboka. Njegov peti. Gorbok je najefikasniji, oprostite, uz Karadžića koji ima 6 golova, dok na drugoj strani po 6 su postigli Ilješ i Balog. Ilješ sada zamenio mesto sa Bombačom, slovenačkim internacionalcem. Balog na poziciji desnog beka i dalje. On upravo ima loptu, sada neuspešna asistencija, ali krade loptu ipak igranje nogom, pokazuje sudija Pandžić. Imao sada sreće Niparondo u ovoj situaciji, odlično je procenio kako će odreagovati Dibirov, ali nije uspeo da dođe do lopte. Vardar ima priliku da, iako sa igračem manje, dođe do 2 gola prednosti. Prvi put na večerašnjoj utakmici. Dušebajev, ponovo Pribak na terenu. Brumen. Nismo mnogo videli u napadu od Mateža Brumena, ali on je izuzetno iskusan momak, kažem još jednom, koji je sa Koperom igrao u četvrtfinalu Lige šampiona 2012. A najveći uspeh svakako u njegovoj klubskoj karijeri je titula u Ligi šampiona 2004. godine sa ekipom Celje. Celje je tada bio slovenački rukomet, Ljubljana, Celje, Koper, sve su to bile ekipe koje su ravnopravno mogli da igraju u Ligi šampiona. Dušebajev, finta Dušebajeva, napravio korak. Kažu Mošorinski i Pandžić da su to bili koraci i prilika za Sege da brzo organizuje napad. Nije Parondo se odlučio da završi akciju. Lopta kod Balog. Bombač. Asistencija na crtu do Zubajija. Sviran prekršaj. Toskić se sjajno snašao. Kad imate ispred sebe Toskića i Abutovića u odbrani zajedno sa Pribakom i Brumenom na tim pozicijama sa strane, svaki trener može da postavi svoju filozofiju i da kreira akcije koje on želi u defanzivi. Ilješ, Bombač, sjajna kombinacija njih dvojice. Ilješ veoma raspoložen na večerašnjem susretu. Njegov 7. pogodak. 22-22. Bombač će predstavljati veliko pojačanje za ovu ekipu Segeda. Kažem, prošle godine igra u Dinamo iz Minska koji je bankrotirao, a godinama nastupao za Koper. Karadžić, Dušebajev, asistencija za Brumena. Govorio sam o njemu, sada se sjajno snašao, doneo novo vodstvo svom timu, matirao Poljaka Visomirskog. Odigraće pozicioni napad Mađari u ovoj situaciji. Odlazi na klupu Blažević, u igri je ponovo Ilješ.
Gledali smo tu izmenu mnogo puta do sada. Kalman na poziciji levog beka, desno je Parondo, Balog, Bombač i Ilješ su bekovski trio. Sada signaliziraju Mađari da je Abutović bio pregrub u ovoj situaciji. Opominju ga sudije Mošorinski i Pandžić. Vidimo još jednom taj duel. Igra je nastavljena. Seged u novom napadu. Bombač. Sjajna asistencija sada za Kalmana. Sjajna asistencija za švedskog internacionalca koju on koristi na pravi način. Jonas Kalman, treći pogodak na večerašnjem susretu. 23-23 u 43. minutu. Nemoćan je bio Milić u ovoj situaciji. Čim ovdje igraju ležernije igrači Vardara u odbrani, ne može ni Milić da dođe do izražaja. Vidjet ćemo kako će sada funkcionisati napad. Dipirov, Gorbok, Karačić, Dušebajev. Igra na crti sada Kalman zbog korištenja lakta, ako se ne varam, sam vidio gestikulaciju sudije Mošorinskog upravo tako. Kalman dobija isključenje. U duelu je bio sa Svilom. Drugo isključenje za Kalmana na večerašnjoj utakmici. Po sada zaista fair i korektan meč. Duel 2 izuzetno kvalitetna rivala, ali bez većih čarki se sve vršava, iako ovo ni malo ne liči na pripremni prijateljski susret. Izgubljena lopta igrača Vardara kada su imali igrača više na terenu. Vidjet ćemo sada kako će Seged igrati u situaciji kad ima rezultatski deficit. I ponovno ono što smo vidjeli od trenera Pastora, ulazi Vatketi na poziciju levog krila. Bez golmana trenutno Mađari u ovoj situaciji. Bombač, Balog, sjajna sada asistencija, ovo je 7 metara. I isključenje za Abutovića. Nisu sada Mošorinski i Pandžić želeli da oproste Abutoviću zbog ovog prekršaja. Sjajno se snašao na crti Zubaj. Sabor Zubaj je odlično odreagovao, iskoristio asistenciju i Mađari sa igračem manje. Odlično je Balog ovde proigrao Zubaija. Ovo je izborio sedmerac koji će izvesti Roberto Garcia Parondo. Parondo i Milić duel 1-1. Sjajno brani Milić još jednom. Neverovatno kako Strahinja Milić deluje u pojedinim trenucima. Popularni džambo, hladnokrvno brani sedmerce. I kad imate takva tri golmana kakvi su Milić, Šterbik i Angelov, onda zaista ne morate da razmišljate o tome ko će biti na golu. Na slatkim mukama Raul Gonzalez što se tiče svojih golmana. On na početku godine preuzeo tim. Sada vidimo još jedan završetak akcije Igora Karačića. Kažem, Gonzalez je na početku godine preuzeo tim, bio pomoćnik talentu Dušebajevu u Atletico Madridu i Ciudad Realu, a onda nakon otkaza crnogorskom selektoru Zoranu Kastratoviću došao u Skoplje i pokazao zaista može mnogo sa ovom ekipom Vardara. Brza akcija, dobra asistencija Balog, ali Parondo pravi prekršaj u napad. 24-23 u 45. minutu. Vidjet ćemo sada kako će Vardar odigrati u fazi napada. Karačić je čovek odluke. U ovim trenucima zaista odlično diriguje igrom svog tima. Treba očekivati da u ključnim trenucima i Dibirov na levom krilu, odnosno Brume na desnom, budu na pravim mestima, u pravo vreme. Sada jedna greška Vardara, Parondo u novom napadu. Ilješ se vratio. Bombač, Parondo. Kombinuje sada i šutira Stativa. Stativa, bit će ovo mirniji napad, još 16 sekundi, igrač više. Ilješ, do Bombač, nepostavljena odbrana, brani Milić, ali 7 metara. Išao je Bombač na dva igrača u odbrani Vardara, bili su tamo i Brumen i Toskić.
Na kraju od svega samo sedmerac, kažem samo, pošto su Makedonci očekivali da bude probijanje. Za njih samo, za Szeged i više nego zadovoljavajuća odluka. I ponovo duel nekadašnjih saigrača iz one sjajne generacije. Jugović, oprostite, sada nije Šterbik na golu, moja greška. Prodanović ponovo izvodi sedmerac, Milić na golu. Milić prvi put savladan, Prodanović je bio siguran. Treba reći da je Prodanović bio u duelu sa klupskim drugom iz Jugovića, Šterbikom, a da sada ima naspram sebe još jednog drugara iz reprezentacije, Strahiju Milića. Prodanović su upisao u listu strelaca. Karačić ponovo u prodoru, rezultat je izjednačen. 24-24, izuzetno neizvesna i dramatična završnica nas očekuje, sudeći po trenutnim dešavanjima na terenu. Pribak za Dibirova. Sjajno se sada snašao Dibirov. Rekao sam malo, Dibirov i Brumen su izuzetno iskusni igrači koji će koristiti svaku šansu koja im se ukaže, a u odlučujućim trenucima sigurno će da će bekovi Vardara njih tražiti u nekim situacijama koje su ozbiljne u napadu Vardara. Sada Pribak pravi faul, novi sedmerac. Zadovoljan sada Pastor, na koji način su odigrali njegovi igrači u fazi napada. Ponovo Prodanović ima priliku da se upiše u listu strelaca. I ponovo u duelu sa nekadašnjim kolegom iz reprezentacije Strahinjom Milićem. I ponovo Prodanović siguran. Ako sam govorio da će Slovenac Bombač biti pojačanje kao i Kalman, koji je zimus došao u klub, svakako da će to biti i naš reprezentativac Rajko Prodanović. Momak koji je ponikao u Jugoviću, igrao u Antikeri, igrao i za Vardar, to je jedan od kurioziteta. Prošle godine bio na pozajmici iz Vesprema u Rhein-Neckar Levenu. Sada potpisao ugovor sa Szegedom, za koji je igrao od 2011. do 2013. S druge strane, Karačić nastavlja svoju seriju. Probudio se u drugom poluvremenu i ovo je njegov 8. pogodak. Vidite kako je odigrao Karačić u ovoj situaciji, sjajna finta, izbacio je Zubaija, nije mogao da ga zaustavi ni Bombač. Ono koji je prošao sve reprezentativne selekcije Hrvatske, nastupao za njihovu mediteransku reprezentaciju prošle godine u turskom Mersinu. Ilješ, asistencija na crtu za Zubaija, neuspešna. Pribak vuče novi napad Vardara. Brza akcija Pribaka, odigrava do Brumena i nesiguran sada Slovenac. Jajno brani u ovoj situaciji Visomirski. Bombač, Parondo. Ilješ, pokušavaju sada igrači Szegeda da završe brzo ovu akciju, ipak nisu uspeli. Vardar se odbranio. Bila ovo idealna prilika da Makedonci povedu sa 2 gola razlike, ali Brume nije bio siguran u čistoj kontri. Bombač kombinuje sa Ilješom. Njih dvojica se mnogo očekuje u ovim trenucima. Balog, sjajna sada asistencija Baloga, još jedan sedmerac. I isključenje za Brumena. Zubaj se odlično snalazi u ovim trenucima na crti. Iznudio je sada isključenje Brumena. Em što je Brumen promašio malo pre kontru, sada i napravio prekršaj za isključenje. Vidimo još jednom tu situaciju. Bio bi to čist zicar za Zubaj, nije želeo da dozvoli Brumen lak pogodak. I epilog svega je sedmerac za ekipu Szegeda. 10 minuta isključenja za Vardar, 6 minuta za mađarskog vice šampiona. Ponovo je kod lopte Rajko Prodanović. 28 godina ima Rajko Prodanović. Kao i većina naših igrača, čini mi se da je propustio priliku da u prethodnim godinama na nekoliko velikih takmičenja pokaže sav svoj potencijal i kvalitet u našoj reprezentaciji. U klubovima je igrao dobro i otuda i prilika da se vrati u odličnu ekipu mađarskog Szegeda, koja je, ponavljam još jednom, osvojila titulu EHF Kup. Sjajno Rajko Prodanović još jednom realizuje najstrožu kaznu, nadmudrio je Milića i doneo novo izjednačenje. Postepeno ulazi Prodanović u igru, za sada uglavnom manje minutaža.
dobija priliku da izvodi sa mlevce. Vidjet ćemo sada kako će funkcionisati napad Vardara. Pribak je na poziciji srednjih beka. Karačić je levo, Pribak je sada pokušao solo akcijom. Desnom beku je Dušebajev. Dibirov i Karačić su sada promenili mesta. Vidjet ćemo sada šta je pripremio Timur Dibirov. Ipak pre svega toga, time-out za trenera Vardara Raula Gonzalez, 44-godišnji stručnjak. U igračkoj karijeri ima osvojeno zlato na olimpijadi u Atlanti 1996. godine. Veći deo svoje karijere proveo u dresu Valladolid. Kupimo je pomoćnik, takođe bivši reprezentativac Španije, David Davis Camara. I on je nastupao sa Artadom Šterbikom u onoj zlatnoj generaciji u Ciudad Realu, kada su osvojene 3 titule u Ligi šampiona. Raul Gonzalez je dobio priliku da radi u Vardaru i uklapa se u tu ambicioznu viziju predsjednika finansijera Rusa Sergeja Samsonenka. Koliko je ozbiljan Rus što se tiče ne samo ulaganja u rukometni klub Vardar, nego u celokupnu sportsku infrastrukturu u Skoplju, govori činjenica da će i muški i ženski tim Vardara ove sezone igrati u novoj hali kapaciteta 5000 mesta. Eto što znači kada je neko ozbiljan u sportu poput rukometa, stvara ekipu koja će napasti titulu i u Ligi šampiona. Nadamo se da će u doglednoj budućnosti možda i u našem rukometu biti takva klima, jer siguran sam da kada bi stvorili jedan vrhunski rukometni klub, da bi i našoj reprezentaciji to svakako značilo za razigravanje igrača. No još uvijek smo daleko od toga. Vardar sada bez golmana, u napadu Dušebajev, Pribak, pomenu sada sa Karačićem. Izuzetno agresivno sada Seged igra u odbrani, Pribak u napadu, iznudio prekršaj. Vratio se na gol Milić, nije uspeo sada Raul Gonzalez sa ovom taktičkom zamisli da bude sa 6 igrača u napadu i iskoristi džokera. Siguran sam da on uigrava mnogo nekih akcija koje su igrane na treningu. Kažem još jednom, Vardar sledeće nedelje dolazi u Novi Sad, igra protiv Vojvodine. Drugi meč za Vojvodinu, prvi za Makedonce u Seka ligi. Još jedan sjajno brani Visomirski, morao je sada Pribak da šutira, nije bio uspešan, odnosno Poljak mu je sjajno odbranio. Seged u prilici da ponovo povede. Ušli smo u posljednjih 10 minuta finalnog duela Kanjiža Kupa. Seged, Vardar 27-26, sjajno je završio ovu akciju Šveđanin Jonas Kalman. Veliko pojačanje za Seged. Osjetilo se to i u prolećnom delu prošle sezone, kada je Kalman odlično igrao, bio jedan od igrača koji je doprineo da se osvoji trofeju Kupu EHF-a. Imalo lak posao su tada imali Mađari, bili su bolji od Montpellieru u finalu, a u polufinalu od domaćina završnog turnira ekipe Berlina. I prvi mađarski tim su koji je osvojio to takmičenje, a kuriozitet je da su ga osvojili baš na 46. rođendan trenera Pastora. Vidjeli smo sada prekršaj nad Toskićem, pa onda je bio na pravom mestu i nije bio previše agresivan, samim tim dosuđen je deveterac. 8,5 minuta do kraja susreta, Seged vodi 27-26. Neizvesna završnica, u ostalom to smo i očekivali i u najavi ovog duela, dve najkvalitetnije ekipe na turniru u Kanjiži. Pribak, Karačić, ko će sada preuzeti odgovornost? Karačić u solo prodoru, fauliranje. Ekipe su kompletne. Brumen se vratio na poziciju desnog krila. Rasporedio je Gonzalez minutažu, Šterbik je celo drugo polovreme na klupi, na golu je naš povremeni reprezentativac Strahinje Milić. Toskić počinje napad, Karačić, Pribak. Pomenuju njih dvojica, u akciju se uključio i Dušebajev. Mladi Aleks Dušebajev pokušava fintom da se oslobodi čuvara. Na mestu su bili i Blažević i Zubaj.
Sada su se probudili i mađarski navijači, sjajno brani sada još jednom Visomirski. Piotr Visomirski došao ovog leta iz Čurga. Ilješ u napadu, odlična asistencija za Kalmana, sjajno Kalman reaguje. Euforija na tribinama, nekoliko stotina mađarskih navijača koji su došli iz Segeda u Kanjižu su u delirijumu, sjajna asistencija Ilješa. Gledamo to još jednom za Kalmana, Šveđanin matira Milića za vodstvo 28-26. 53. minut ističe. Vartar sada mora da postigne pogodak kako ne bi došao u jako nezgodnu situaciju da mora da juri 2 ili 3 gola prednosti. Pribak sada u napadu, završava ovo Nemanja Pribak. Iskusni Pribak se snašao sjajno u ovoj situaciji, 30-godišnjak koji je uzeo mađarski pasoš, odnosno prostite makedonski pasoš i igra za reprezentaciju te zemlje. Nekada član našeg državnog tima. Balog. Rondo. Sjajno sada Balog završava ovu akciju. Nemoćan je bio Milić, ali nepostavljena odbrana Vardara. Ponovo +2. Žolt Balog, 7. pogodak. Ne uspevaju sada igrači Vardara da odigraju kvalitetnije u odbrani. Vidimo još jednom, zaboravili su, nisu očekivali da će Balog završiti ovu akciju. Nemoćan je bio Milić. Napadu sada Gorbuk. Karadžić otišao na klub. Dušebajev. Gorbuk. Izašao je odlično Parondo, no Gorbuka. Statičan sada napad Vardara. Pokušao je iz faula Dušebajev i bit će ovo isključenje. Alen Blažević, hrvatski internacionalac, je bio agresivniji i oštriji više nego što je to bilo potrebno. Odličan defanzivac koji je igrao za ekipu Nexe, a pre toga i u Sloveniji za Koper i Gorenje. Njegovo prvo isključenje na večerašnjoj utakmici. Prilika da Vardar uhvati priključ. 2 gola za ostatka za prvaka Seha lige, osvajača Makedonskog kupa i četvrtfinalistu Lige šampiona. Gorbok, Dušebajev. Lopta za Dibirova na strani. Ovo je 7 metara. Odlično je reagovao u ovoj situaciji. Dibirov video da je Zubaj u golmanskom prostoru i vidimo još jednom tu situaciju na koji način je iskusni Rus procenio da ne treba da ide u realizaciju, već samo da iznudi prekršaj i da će to biti dovoljno za 7 metara. Mada na usporenu sliku možemo kažemo da ovo je bila i diskutabilna odluka. Dibirov je preuzeo odgovornost. Sjajno mu sada brani, ali nije uspeo na pravi način. Sada, da li je ovo bio gol? Ipak ne. Ipak ne. Lopta za Visomirskog. U jednom trenutku sam zastao da vidim koja će biti odluka sudija. Sada ćemo to najbolje vidjeti iz drugog. Dibirov je promašio sedmerac, a zatim i gol. U jednom trenutku delu publike su učinilo da je lopta prošla kroz mežu. U golu ipak ne. Bila je to ona meža, zaštitna mreža iza gola. Sada Seged u fazi napada sa bonus igračem. Ušao je Vatketi na poziciju levo krila umesto golmana. Visomirski je na klupi. U ovim trenucima Vatketi na poziciji levo krila. Ilješ. Bombač. Slovenac ide na realizaciju, ne uspeva. Sada bez golmana, ali ipak nije Dušebajev šutirao. Nije želeo da rizikuje. Vraćao se Poljak. Visomirski na gol. Novi napad za Vardar. Ponovo imaju priliku da sa igračem više dođu do gola. Pribak, Dušebajev, kao da je Brumen sada zaboravljen tamo na desnom krilu. Gorbuk, ponovo do Dibirova, a ovaj sada ne greši i suviše. Zicer je promašio večeras. Dibirov za igrača njegovog rejtinga i renomea. Sada ne. Njegov 6. pogodak. 29-28. Do kraja susreta 4 minuta i 5 sekundi. Izuzetno uzbudljivo finale Kanjiža kupa. Seged u napadu. Bombač do Baloga, odlično odigrao Balog.
do sadašnjih 56 minuta. Sjajno sada brani Milić, srećno se lopta odbija do Bombača na krilo, do Paronda, sjajno završava Španac ovu akciju. Nije imao sreće, Strahinje Milić, nervira se sada na golu Vardara. Parondo postiže novi pogodak, vidimo još jednom sjajnu asistenciju Bombača, nije hteo Pribak da pravi ozbiljniji prekršaj. Milić je savladan, ponovo +2 za Seged. Vardar u napad. Kompletne su sada ekipe. Sada je napravljen prekršaj od Gorbakoma. Počelo je slavlje mađarskih navijača. Vidjet ćemo da li je preuranjeno. Ima još da se igra. Vardar se nikada ne predaje. To su zaista kvalitetni igrači. Pripadaju evropskom vrhu. Članovi većina njih svojih reprezentacija. Oni su sposobni da nadoknade 2 gola za ostatka za 3 minute i 20 sekundi. Upravo ovako kao što to radi Gorbok. 30-29. Rus će biti sjajno pojačanje. Kažem, došao je ovog leta iz nemačkog vice šampiona Rhein-Neckar Levena. Već u pripremnim mečevima pokazuje da se na njega ozbiljno računa. Balog, Bombač, Ilješ. Od njih trojice sada sve zavisi ko će preuzeti odgovornost. Vardar je krenuo da igra i duboku zonu 3-2-1 u odbrani. Nije im se to u trenutku isplatilo, a Butović je bio blizu lopte. Sviran prekršaj. Tomač je sada pokušao da brže izvede loptu, ipak ne. Balog. Sjajno se sada snašao. Kalman, nisu ovo očekivali igrači Vardara da će Jonas Kalman da se nađe na poziciji drugog pivotmena. Visoko levo krilo Segeda se odlično snašao u ovoj situaciji. Dibirov nije mogao da ga zaustavi. Milić je bio nemoćan. Ponovo +2 za Seged. Dibirov kreće u realizaciju, brani Visomirski. Nema prekršaja. Seged na pragu pobede. No, još ima da se igra 2 minuta. Sačekajmo kraj. Visomirski se razbranio u trenutku kada je njegove ekipi bilo najbitnije. Dibirov nije uspeo da postigne pogodak i Vardar je sada pred porazom. Vidjet ćemo da li će u drugom pripremnom turniru nakon onoga u Makedonskoj Strugi na Otkrijskom jezeru kada su izgubili od Metalurga biti poraženi i od mađarskog vice šampiona. Balog, Bombač, Ilješ, kombinuju njih dvojica, podignuta je ruka sudija, preti pasivan napad, brani Milić. Odlično se Pribak snašao i prilika za brz napad Vardara. Stojilov, sjajno je sada Stojilov matirao Visomirskog i eto tračka nade. Eto tračka nade, Stojanče Stojilov, njegov prvi pogodak, 31-30. Maksimalno dramatična završnica, mnogo će zavisiti od sledećeg napada koji ima Seged. Sve raspoložive snage, sada poslao na parket Juan Carlos Pastor. Velika podrška i navijača, njih 200 koji su došli iz Segeda, svi su sada na nogama na tom delu tribina. Ipak pre svega time-out. Time-out za španskog stručnjaka na klupi Segeda. Ušli smo u posljednji minut, još 54 sekunde do kraja susreta. Veliki broj mađarskih navijača je na nogama, kažem, dosta njih je ostalo i ispred hale. Kanjiži. Vidjet ćemo šta nas očekuje u poslednji minutu. Seged ima napad, siguran sam da će biti prilike ukoliko se ne desi da izgube loptu igrači Vardara, da oni imaju poslednje loptu i priliku da li da izjednače rezultat ili da postignu utešni gol. To ćemo vidjeti. Vidimo još jednom kako je Gorbok reagovao u pretprošlom napadu Vardara, postigao pogodak. 31-godišnji levi bek imaće veliko konkurenta na toj poziciji u Blaženku Lackoviću, onko koji je došao ovog leta i potpisao ugovor na 3 godine sa Vardarom. Sa reprezentacijom Hrvatske je bio olimpijski svetski prvak, ukupno 9 medalja u reprezentativnoj karijeri. Nastupao je godinama u Nemačkoj, 9 godina je igrao u Nemačkoj za KSV i Flensburg, u Hrvatskoj za Zagreb, Metković i Varteks. No, u njemu više kada krene Seha Liga. Seged u napadu. Ilješ, Zubaj, Balog. Igraju zonu 3-2-1 sada igrači Vardara. Ilješ iskusno ide
na prekršaj. Vreme teče. Još uvek nema podignute ruke. U ovom trenutku Mošurinski i Pandžić podižu ruku za pasivan napad. Zubaji, oduzeta lopta. Prilika za Vardar da postigne izjednačujući pogodak. Vidjet ćemo sada da li će to biti isključenje. Upravo tako. Zubaj nije dozvolio da se izvede napad Vardara. 21 sekunda do kraja utakmice. Vardar ima priliku da dođe do izjednačenja. Vidjet ćemo na koga će ići ovaj zadnji napad. Pre svega, time-out za Raula Gonzalesa. Siguran sam da je spremio neku posebnu akciju u ovoj situaciji kada treba da se odlučuje pitanje pobednika, odnosno da li ćemo doći do izjednačenja. Vidjet ćemo šta je spremio španski stručnjak. Pribak će biti taj koji će kreirati zadnji napad. Da li će se odlučiti na najboljeg igrača i najskupljeg Vardara Dibirova, nije mu što na večerašnjoj utakmici, ili će to možda biti neko iznenađenje, akcija za pivotmena. Izuzetno uzbudljiva utakmica, finale Kanjiža kupa na vrhunskom nivou, maksimalno uzbudljivo i dinamično. Posljednja 21 sekunda će odlučiti ko će biti osvajač trofeja ili ćemo možda to pitanje saznati tek kasnije nakon isteka 60. minuta. Posljednji napad za Vardar. Dušebajev, Pribak i Gorbok. Bekovski trio. Milić na golu, desno krilo. Brumen na crti je Stojilov, levo krilo Timur Dibirov. Gorbok. Dušebajev. Gorbok. Dušebajev, akcija na krilo, ne uspeva. Brumen, završava Dušebajev, brani sjajno Visomirski. Poljak, junak susreta. U drugom poluvremenu Visomirski je odbranio ovaj šut Dušebajeva i doneo veliku radost mađarskim navijačima. Konačan rezultat 31-30, zaslužena pobjeda Segeda. Kažem zaslužena zato što su i na početku utakmice sredinom prvog poluvremena imali 7 golova prednosti. U drugom poluvremenu izdržali nalet Vardara koji je imao priliku kada je poveo sa 20-19 sredinom drugog dela igre da dođe do pobjede, ali kažem još jednom ponovo kao da im je suđeno do ovog leta osvajaju druga mesta na pripremnim turnirima. Izgubili su u Makedoniji, u Strugi od Metalurga. Vidimo sada završni udarac Aleksa Dušebajeva koji je odbranio Pjotr Visominski i tako doneo pobedu na turniru u Kanjiži svoje ekipe. Sjajna rukometna predstava, kažem, pred više od 500 navijača u prepunoj hali Vanji Kanjiža. Seged je bio bolji za taj jedan pogodak, ali sada prelepa slika na terenu. Otišli su rukometaši Vardara kod grupice od nekih 30-ak svojih navijača. S druge strane, mnogo više mađarskih ljubitelja rukometa koji su prisustvovali pobedi ekipe Segeda. Seged na pravi način najavio novu sezonu u kojoj će učestvovati i u Ligi šampiona. Poštovani gledalci, mislim da ste mogli da uživate na pravi način u ovom prenosu finalnog turnira Kanjiža kupa. Rukometaši Segeda su pobednici ovog 4. po redu turnira, a na pravi način